Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Ngaphandle kuka-Allah, ngaphandle kukaMdala wey'nsuku, ngaphandle kukaMvelinqanga, yonke into ekhona emazulwini iyindalo yakhe. Ngaya amagama, yonke into esiyibonayo emhlabeni, yonke into esiyibonayo emhlabeni noma ekhona emhlabeni inesizathu ukuthi yadalelwane. Ngakho-ke nezingelosi nazo zikhona, ziyaphila phakathi kwethu noma thina singakhoni ukuzibona. Zibhala yonke into esiyenzayo enhle nembi. Umuntu nje eyedwa uhamba ney'ngilozi eziyisithupha. Kuney'ngilosi ezimbili ezisemahlombe akhe, ehlombeni langakwesokudla nalesokunxele, okuyizo ezibhala yonke imisebenzi yakhe ayenzayo emihle nemibi, ubusuku nemini. Bese kuba nengilosi ehamba phambi kwakhe, kube nengilozi esemva kwakhe. Bese kuba nengilozi engasesandleni sakhe sokhohlo, bese kuba nengilozi engasesandleni sakhe sokunene. Bese kuba-ke nale y'ngilozi-ke lezi-ke ozi-edayo wena-ke ama-additional angels. Njengoba usolwazi unjengalwazi injelabuchopho uMuhammad sallallahu alaihi wasallam esitshela ukuthi loyo muntu loyo owenza imikhuleko othi a'udhu billahi minash shaitani rajim 10 times njalo uma ngabe evuka ekuseni, ngicela uAllah angivikele kusathane 10 times, uAllah uthumela ingilozi ezo-eda kulezi ezisithupha okuba ingilozi ka7 ezoba unogada wakhe ilanga lonke ukuthi angahlukumezeki, ezoba i-bodyguard lakho. Leyo is an additional angel edwa uwe, kodwa lezi eziwu6 zihlale zikhona. Noma uyolala futhi waphinda futhi washo lokhu, ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa 10 times before uyolala. uAllah uyayithumela futhi ingilozi ezokugada wena nomuzi wakho ubusuku bonke kuze kuyosa ukuthi ungahlukumezeki ebusuku. Nalaba abakuphosayo whatever lento lezi abakuphosa ngazo, leyo ngilozi ikhona izokuphephisa, izokuvikela. Lezo ingilosi-ke ezila emahlombe ethu zibhala yonke into esiyenzayo bese ziyihambisa leyo ncwadi leyo yezenzo zethu ezizobe kuyizo leyo ngilosi lezo eziletha leyo ncwadi noma eziveza leyo ncwadi leyo ngelanga lokwahlulelwa. Izingilosi-ke zidalwe ngani? Zidalwe ngokukhanya. Zona zihlala ngaso sonke isikhathi zemukela imiyalo ephuma kumdali wazo. Zineke izingilosi ezinkulu ezidumile ezaziwayo umdali asitshelayo ngazo, nosolwazi unjengalwazi injulabuchopho uMuhammad ukuthula kube naye. Ingilozi yokuqala, ingilozi uGabriel, le okuyiyo eletha imilayezo kaMdali emhlabeni, izambulo zikaMdali emhlabeni ukuze abantu bahambe ngendlela eqondile. Bese kuba nengilozi yesibili emizwa ngoMikhayeli. uMikhayeli iyona ingilozi leyo ebaluleke kakhulu, okuyiyo le eyenza ukuthi sikhona ukuthi sidle, kune imvula, kumile izitshalo, yiyo leyo ngilozi leyo. NgesiZulu kuthiwa unomkhobolwane. Leyo ngilozi leyo ingilozi enakekela amasimu ukuthi abantu bakhona ukuthi badle. Igama elithi nomkhobolwane likhama from igama elithi ukukhobola. Iyo-ke leyo ngilozi leyo uMikhayeli. Ingilozi yesithathu ile ngilozi le eyoshaya icilongo uma ngabe sekufika ukuthi umhlaba usufika ekugcineni, okuyiyona futhi eyoshaya icilongo abantu sebevuka kwabafileyo bekohlulela ngokwemisebenzi yabo. Ingilozi-ke yesine ile ngilozi lena ebizwa ngo-Uzrael. Uzrael ile ngilozi lena okuyiyo-ke responsible ukuthi ithathe imphefumulo, okuyiyo le responsible ukuthi abantu mangabe bedlula emhlabeni kube iyona enqaka leyo mphefumulo loyo iyise endaweni yayo lapho iyophumula khona noma lapho iyolinda khona. Ziningi-ke iy'ngilozi-ke umdali ayidalile. Kukhona iy'ngilozi ezisilindile ezizosibuza imibuzo emathuneni. Kukhona iy'ngilozi okuyizo omantshingelane basesihogweni. Kukhona iy'ngilozi okuyizo ezibhekele iparadise or Ridwan ezisihogweni oMalik.
Ziningi-ke iy'ngilozi umdali ayidalile, ezinye ziney'mpiko ezimbili, ezinye ey'ntathu, ezinye ezine, ezinye zidlula lapho iy'mpiko zazo. Kodwa iy'ngilozi kufanele sikholelwe kuzo ukuthi zikhona umdali uyidalile.